Dobroveče. Gledate emisiju Da, možda ne. Večeras u studiju profesor Matematičkog fakulteta dr. Milan Božić, istoričar i politički analitičar Branko Radun, profesor emeritus Filozofskog fakulteta dr. Marija Bogdanović, profesor Filološkog fakulteta u penziji dr. Vladeta Janković. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Dobroveče svima, dobrodošli u Da, možda ne. Večeras govorimo o tome koliko je važna podrška akademske, stručne javnosti i intelektualaca u našem društvu. Kome i zbog čega je ona važna? Kakva je uloga intelektualaca u društvenom i političkom životu Srbije? Koliko su značajni apeli i pisma podrške javnih ličnosti određenim političkim događajima i akterima? Dakle, podrška aktualnim građanskim protestima koji su uputili univerzitetski profesori i saradnici otvorila je prostor za preispitivanje uloge intelektualaca u javnom životu Srbije. Inače, podrška javnih ličnosti političkim opcijama u Srbiji ima dugu tradiciju od potpisivanja peticija iz 80-ih, 60-ih, preko Deposa pa do današnjih dana. Ko su ljudi čija je reč važna u ovom društvu? Kome je njihova podrška potrebna i kako ona utiče na građane ove zemlje? Kao uvod u razgovor gledamo priču koleginice Bojane Marković. Prema najnovijem izveštaju organizacije Freedom House, Srbija je pala iz grupe slobodnih zemalja u grupu delimično slobodnih zemalja. Srbija se u odnosu na prošlu godinu pogoršala za 6 poena u oblasti političkih sloboda, što je svrstava među države koje su imale najveće gubitke u jednoj godini. Freedom House navodi da je došlo do pogoršanja u sprovođenju izbora, kontinuiranih pokušaja vlade i bliskih medija da potkopaju nezavisne novinare kroz pravno zastrašivanje i kampanje kleveta, kao i da je predsjednik Srbije akumulirao funkcije izvršne vlasti koje mu prema Ustavu ne pripadaju. Tvrdnje iz izveštaja Freedom House-a nisu objektivne, ocenjuje premijerka Ana Brnabić. Sa tim izveštajem se ne slažem. Apsolutno ne mislim i ne osjećam da živimo u delimično slobodnoj zemlji. Mislim da živimo u slobodnijoj zemlji nego što smo živjeli pre nekoliko godina. Pored Srbije i Mađarska je nazadovala, pa je sada u grupi delimično slobodnih zemalja i to zbog napada premijera i njegove partije na demokratske institucije. Tako su danas sve zemlje Zapadnog Balkana, izuzev Hrvatske, u kategoriji onih država koje investitori zaobilaze u širokom luku, tvrdi Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ocene o stanju u društvu i njegovoj demokratičnosti najpozvaniji su da iznose intelektualci i akademska javnost. 1000 profesora univerziteta, akademika i javnih ličnosti podržali su 2017. i 2018. godine politički kurs Aleksandra Vučića na predsjedničkim i beogradskim izborima. Poslednjih dana uz građanske proteste koji se održavaju preko 40 gradova u Srbiji stalo je više od 1000 profesora i saradnika sa raznih fakulteta i univerziteta u Srbiji. Podrškom protestima, kako ističu, žele da ukažu na loše stanje u društvu, urušavanje građanskih sloboda, demokratije i institucija. Na potpisnike univerzitetskog apela, 1 od 5 miliona, osvrnuo se ministar prosvete Mladen Šarčević. A to je malo. Pa znate koliko akademska zajednica? Od tih 610 pola penzionera i neki mladi istraživača počeli tek juče da rade. Nemate tu ozbiljnih imena. Pogledajte malo bolje spiskove. Na izjavu ministra reagovao je deo akademske zajednice jer je, kako navode, Šarčević diskreditovao brojne ugledne profesore i akademike. Tim povodom oglasila se rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, ističući da članovi akademske zajednice imaju pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i na otvorenost prema javnosti i građanima. Sa druge strane, predsjednica vlade Ana Brnabić zamera što se osporava slobodno mišljenje onima koji se sa ovim apelom ne slažu. Koja je to alternativa koja se predstavlja Srbiji kao građanska Srbija, elita, slobodna, kreativno, kulturno razmišljanje, kultura dijaloga? Ljudi koji kažu, i ponovo citiram, oni se pozivaju na moralnu obavezu prema studentima da negujemo slobodno mišljenje, slobodno izražavanje, kulturu dijaloga, uvažavanje različitosti itd. I pozivamo časne kolege da se pridruže svojom podrškom građanima Srbije. Dakle, automatski, ako to niste potpisali, to parče papira koje su vam dali, vi ste nečasni.
To je kultura dijaloga. To je slobodno izračavanje. To je to da negujete slobodno mišljenje. Dekanski savjet Filozofskog fakulteta saopštio je da su stavovi premijerke Ane Brnabić izneti u intervjuu televiziji Pink akt omalovažavanja i narušavanja ugleda tog fakulteta. Vi pričate o tom elitizmu i moralnoj nadmoći, ali zato vam ne smeta, ali ni najmanje, da, na primer, studenti na Filozofskom fakultetu, prema kojima imamo takvu obavezu, na elitnom Filozofskom fakultetu, u centru Beograda, na Studentskom trgu, su do leta prošle godine imali, verovali ili ne, čučavac. Da li mislite da je to nekog na Filozofskom fakultetu potresno? Profesori su imali normalne WC. Članovi Dekanskog savjeta smatraju da je premijerka neprihvatljivo govorila o Filozofskom fakultetu i ističu: naše prostorije nisu prljave, studije nisu fiktivne, disertacije nisu plagirane i diplome nisu lažne. Univerzitetsku podršku protestima u Srbiji komentarisao i predsjednik Aleksandar Vučić. Ja hoću da sa tim ljudima razgovaram koliko sutra. Nemam problem sa tim. Ima tu ljudi koji su me molili za određene stvari. Sramota bi me bilo da vam pričam šta su sve tražili. Prvu priliku kada su pomislili, gotov je, ajde da stavimo svoj potpis. Ima i takvih. Ali mnogo više ima ljudi koji su to radili iz ubeđenja, koji su radili to iz ubeđenja, koji su sigurni da su nešto dobro za Srbiju radili. Sa njima sam spreman da razgovaram. Evo i našeg studija. Hvala vam što ste sa nama večeras ovde. Šta prvo komentarišemo? Tema emisije jeste kome je važna podrška intelektualaca akademske javnosti. Kad kažem intelektualci, ne mislim isključivo na profesore univerziteta. Šta je prvo za komentar? Stav premijerke Ane Brnabić i kritika ili ćemo od opšteg pitanja koja je uloga intelektualaca u našem društvu danas? Profesor Kopudanović. Mene pitate? Vas prvo. Pa, mene najviše, naravno, zaintrigirala ova poseta premijerke Brnabić Pinku. To nisam gledala, pa su mi javili i onda sam to odgledala naknadno. Potpuno sam zaprepašćena načinom na koji ona po povratku iz Amerike ulazi u jednu potpuno drugu temu. Umjesto da govori o tom svom boravku i o razlozima zašto je tamo išla, šta je postigla, ona je odmah krenula da govori o Filozofskom fakultetu, pa se pitam da li je to napad na Filozofski fakultet ili je možda napad na mene lično, ali mislim da je to za mene beznačajno. Dugo bili dekan Filozofskog fakulteta. Da bome. A s druge strane, ona je napala... Izvinjavam se. Sve Izvinjavam se. Sve. Napala je... U svom nastupu ona je faktički napala ceo univerzitet i sve univerzitetske nastavnike svojom izjavom. Njoj smeta što sam ja o jednom mladom glumcu koji se ušao u politiku rekla par lepih rečenica. Ali onda sam rekla da mi živimo u društvu koje je zatvoreno, koje je surovo i sirovo. I to je tačno. Ali nije dalje nastavila da čita tu moju izjavu i da mi kaže da li ona zna odakle taj rečnik, da li je to državnički rečnik ako se građani Srbije nazivaju ološem, izdajnicima i tako dalje. A zašto mislite... Gde je to premijerka rekla? Gde je premijerka rekla? Da je neko ološ, izdajnik. Ne. To je njihov rečnik koji se oni obraćaju narodu. Kada kažete njihov, onda mislite na aktuelnu vlast ili mislite na nekoga posebno? Mislim na aktuelnu vlast i to polazi od vrha. Jedino gdje vidim da se upotrebljava ta terminologija, to je kad ovi ljotićevci dođu na ove demonstracije, noša vešala, žene nazivaju kurvama. Nigde nisam upadio... To polazi od vrha vlasti. Ovi ljotićevci što... Koji sad ljotićevci? Može Obradovićevi ljotićevci, za ime Božije. Oni se ne izjašnjavaju kao ljotićevci. Ko najviše obeležava ove proteste? Oni su počeli kao protest jedne, da kažemo,
omladinski, stranke su bile sakrivene jer Đilas krije svoje milione iza te priče. Jeremić je u celom ovom cirkusu sa ovih 7 miliona i aferom i oni su bili u poziciji. Znači, protesti su onako ličili, pa recimo kao što je Žika Pauk sve vremeno pravio posle onog poraza Saše Jankovića na izborima protiv... Da mu ne dajete previše na značaju Žiki Pauku. Ne, Žika Pauk je dobar organizator toga bio. Međutim, kasnije su se pridružili ili su paralelno išle ove dveri. To je čisto ljotićevština. Upadanje u Republičku izbornu komisiju, tuča žena, razživanje žena kurvama, mislim, doslovno, dakle, to nije nekakav vic. To je oko višnja na šlagu na torti. Ja mislim da će to najviše da kompromituje ove ostatak omladinu koju pravo demonstrira šta god hoću, to je slobodno. Ja mislim da se mi nismo razumeli. Ja sam rekla da ovaj rečnik potiče od vrha vlasti. Gde? Ali ja vas pitam gde? Evo, ja sam taj vrh vlasti. Kad sam nekoga nazvao lošem? U vrhu vlasti. Ja govorim o najvišeg vrha vlasti. Aleksandar Vučić jeste i to je činjenica. To je njegov rečnik. Nađemo neki izvod pa da debatujemo. To se ovako sad ne nalazi, ali to tvrdim i iza toga stojim. To može. Te reči uopšte ne. Tu nemamo inserte, ali bi to trebalo pokazati. Upravo te reči. Esencijalniji su po meni ovi ljotićevci i ovi tajkuni koji sede iza svega toga, jer to je ono što kompromituje intelektualnost. Pa ako sede iza Vučića, onda je to to. Pa ne stoji Đilas iza Vučića, obratno. Đilas stoji iza ovih protesta koje vi podržavate. To je ključ igre. Vi podržavate jedne proteste apsolutno s pravom konceptualno. Onda odjedanput iza tih protesta počne da vam se promalja Đilas, počne da vam se promalja Jeremić, počne da vam se promaljaju Dveri koje već nasilje koje ne primenjuju ne treba ni da komentarišemo. To je preko jego. A šta je sporno u tim protestima, ako su i definisani tako da su to i građanski protesti, i protesti opozicije, i protesti institucije i tako dalje? Jel mora da bude protest? Ako dođe Ljotićevac na vaš protest, sad ćete se recimo demonstracija 90. godina, kada su oni ljudi mlatarali onim zastavama sa crnom maramom. I ukrštenim kostima. I misleće da su to nekakve dražinovske zastave. Koje što su bile zastave onih četnika, Koste Pećanci, ko znači. Taj svet je više kompromitovao te proteste nego bilo što drugo. A ovi sad još i tuku i psuju. Dakle, preko jego je. Koga tuku, koga psuju? Profesor, šta? Ne znam. Da li je ovo način na koji se... Mislim da moj stari prijatelj i kolega Božić malo tu celu stvar prikazuju u pogrešnoj svetlosti. Hoću da kažem da je on sam, i stvarno ne želim da budem ličan, dobar primer kako jedan intelektualac može da izneveri svoj habitus i svoju obavezu. I uostalom kako se menjaju strane u zavisnosti od promene vetra političkog. Ja pamtim gospodina Božića kao jednog od osnivača demokratske stranke, takozvane žute stranke. Zajedno smo osnivali vlast. Zajedno, ja sam ostao pri nekim vrednostima. Pa doduše ti nije smetalo da odiš kod Koštunice, pa šta? Je li to neko izneveravanje? Hoću da kažem da intelektualac mora da poštuje sebe i mora da bude svestan svoje odgovornosti, jer on vuče, ima potencijal da povuče za sobom vrlo mnogo ljudi. Ja pamtim vremena, recimo, u vreme Deposa, kad jedna grupa intelektualaca, tad je bilo možda 50-ak njih, tu su bili vrlo ugledni ljudi, Mića Popović, Mihiz, Radovan Samardžić je bio je Boba Selenić, bili su onako stvarno prvoklasni akademici. To je pokrenulo Depos. Bio Radovan Nikola. Bio je i Nikola Milošević, bili su svi, ali Nikola Samardžić sasvim sigurno nije bio. Ne, rekao si Radovan Samardžić. Radovan Samardžić, da. Ali onda je posle toga usledilo potpisivanje podrške toj grupi intelektualaca koja se založila za objedinjavanje opozicije Miloševićevom režimu. Tada je 4 dana u Francuskoj ulici bio red ljudi koji su čekali da potpišu. Potpisalo se 4680 i nešto ljudi. Najrazličitijih političkih, ideoloških uverenja, ali su krenuli za tim intelektualcima. I napravio se Vidovdanski sabor, došlo je 150.000 ljudi iz cele Srbije. To je trajalo nedelju dana i nešto se postiglo. Postiglo se, recimo, da se promeni izborni sistem. Od većinskog bude proporcionalno. Znači, tu su bili neki rezultati. Toga moramo biti svesni. A ne koristiti svaku priliku da se dodvorimo režimu. Intelektualci koji to rade zaista ne vrše svoju dužnost, izneveravaju sebe. I znate, sad su nam pokazivali ovaj spisak
1000 potpisnika podrške Vučiću. Da, pa postoje spisak podrške i u predsjedničkoj kampanji i u beogradskim izborima. Vrlo dobro, vrlo dobro. Od tog spiska, od 1000 ljudi, koliko ste vi mogli da dobijete za ovu emisiju? Koliko je njih vas odbilo? Nisu zvali svih 1000. Da, nismo zvali sve, Jesu li zvali 30? Dobro. Evo, mene su zvali i odmah sam došao. Ima onih koji, što se kaže, ne stide se. Ali ima 30 njih koji su se postidili i nisu smeli da dođu u ovu emisiju. To sad I ja, da tvrdimo ne. da sam u režimu, ja bih se vrlo zabrinuo zbog toga što 30 ljudi, profesora univerziteta, intelektualaca, odbijaju i demantuju da su to potpisali. Ali imate jedan fenomen da vi imate intelektualce koji su potpisali i podršku Aleksandru Vučiću tada na izborima, a i danas su potpisali, pre koji dan su potpisali podršku protestima u Srbiji. Vi imate isto ime na oba spiska. Utoliko gore po to ime. Znači, po ime ipak, jel? Gospodin Radun? Pa, bilo je potpisa. Imali smo na predsjedničkim izborima i potpise za predsjedničku kandidatu Sašu Jankovića. Da, to je bio poziv 100 intelektualaca da se Saša Janković kandiduje na predsjedničkim izborima. Verujem da se mnogi od njih danas ne ponose time, jer Saša Janković na neki način izneverio očekivanja tog dela biračkog tela i pokazuje se kao potpuni promašaj. I sad ja ne znam zašto bi neko sa tog spiska imao sad ozbiljan autoritet u tom delu biračkog tela da poziva za nekog drugog, ako su, da kažemo, na taj način omašili potpuno. Saša Janković možda je da kažemo, najveći neki promašaj politički u novijoj nekoj istoriji. Da kažemo da je on od 16% podrške, što je solidna podrška, kad neko prvi put izađe... Na predsjedničkim izborima koliko je dobio, da? U duše, tu je dobar deo, možda i polovina bilo birači DS-a i DS je podržao njega, ali... Svejedno, to je značajan rezultat. To je značajan rezultat. To je za par meseci, za pola godine do godinu dana, sve to negde izbagatelisao svojim, da kažemo, potezima. On sad više nije ni bitan. Potrošio je. I kažem, kakav je sad autoritet i tih 100 ljudi koji su zapravo se negde svojom podrškom davali neku vrstu garancije da taj čovek, eto, je ozbiljan lider građanske Srbije. Mislim da podrška intelektualaca ili javnih ličnosti ne znači toliko koliko je nekad značilo. 90. su bile 90. Sad ipak drugačije. Sad možda više znači podrška nekih glumaca ili pevača. Pa dobro, mislim intelektualci kada kažem, mislim i na glumce mislim tu. Dobro, ali neka pevačica, recimo neka pevačica nije intelektualac, ali ima možda sad veću težinu. Ali ni tu ne treba precenjivati. Recimo, čitav Hollywood, intelektualna scena Amerike se okrenula, dobar deo je bio protiv Trumpa i oni su svi najavljivali da će otići iz Amerike. Bio je čitav spisak koji su najavljivali da će otići iz Amerike ako Trump pobedi. I to nije presudilo, da kažemo, na izborima. Hoćete sada da kažete da nije važno? U Češkoj se desilo nešto slično. Isto su mnogi najavljivali. Intelektualci su bili, da kažem, na jednoj strani, ali izbori su pokazali drugačiju situaciju. Mnogi su najavljivali odlazak. Naravno, niko nije ne otišao i to je bilo malo onako. Imamo i sad neki koji najavljuju odlazak iz Srbije ako protesti ne uspeju. Sad nije baš jasno šta treba da dovedu, do čega treba da dovedu protesti, jer nisu baš najjasniji zahtjevi i ciljevi protesta, jer imamo tu više elemenata. Imamo opoziciju, imamo taj neki građanski deo i glumci koji predvode na neki način proteste. Tako da tu postoje neke razlike. Ne vidimo baš jasno šta je zapravo cilj. Da li je odlazak... Zbog čega u stvari ti ljudi protestuju i zbog čega su intelektualci dali podršku? Zbog čega vi podržavate, izvolite, zbog čega u stvari vi podržavate ove? Pa zato što mislim da mi stvarno živimo u jednoj atmosferi zatvorenog društva i ovo što sam rekla, te sirovosti i surovosti. I to imamo niz primjera iz najskorije prošlosti gde čoveka napadaju kada dolazi na neku konferenciju, gde tamo pale kuću i pucaju s polja i tako dalje. Dakle, došlo je do straha u celom stanovništvu. I zamera se što ja to tako kažem, a pritom se zaboravlja ono što se u ovoj državi od vrha pa nadole, kakav se rečnik koristi, ono što sam malo prepomenula. A u nastavku tog teksta je upravo to. Ali se na to niko
Ali se na to niko ne... Znači, vi se ne Vi govorite distancirate u od potpuno Ljotićevaca, drugom. ali vam smeta što je nekome zapaljena kuća u unutrašnjosti. S obe strane imate nekome. agresiju verbalnu. Shvatate? Naravno, ali se Odakle kreće postavlja agresija u pitanje društvu? odakle ta agresija u društvu. Ja Odakle? govorim da je Šta je agresija... rodno mesto agresije? Od atmosfere... Rodno mesto agresije je ekonomsko stanje Srbije, propala država u kojoj smo živjeli do prekjuče, ugrožen nacionalni identitet. Odatle sve agresije počinju. Kad god se jedna država raspadne, vi mora da imate tektonski poremećaj koji traje decenijama. Ovo je u suprotnosti sa tvrdnjama predsjednika Republike i njegovih, da kažem, pomoćnika i činovnika koji tvrde da je stanje odlično, ekonomsko stanje. Stanje se značajno popravlja, ali daleko od onoga što bi mi hteli. Pazite, Srbija je recimo sada po prvi put stabilizovala valutu. Imamo stopu rasta permanentno oko 4%. To je mila majka u odnosu na ono što smo imali recimo pre 10 godina. Ali i dalje nam treba ohoho vremena da recimo dostignemo stepen razvijenosti jedne Mađarske ili Hrvatske. Na to mislim. Evo, sad smo Dakle, vidjeli ja to hoću. da su ljudska prava i da... Da smo prema izveštaju Freedom House-a smo pali iz kategorije slobodnih zemalja. To Sonja Biserko, Nataša Kandić. Pa nije naravno ni Sonja Biserko, ni Nataša Kandić. Šta je to Freedom House? Dobro, vi ćete nam objasniti šta je Freedom House ili vam to nije bitno? Ne, ja ne znam šta je Ili Freedom House. želite da ignorišete to ili možda to uopšte nije važno, ali su se svi naši funkcioneri oglasili po tom pitanju. Recimo, te kuće kao što su... Organizacija koja se bavi istraživanjem sloboda u svim zemljama sveta. Ne vladine ili neke druge vlade? Ne. Nije druge vlade. I vi znate da nije druge vlade, ali sad želite to da... Freedom House kao Heritage fondacija su, znači, američke globalističke institucije koje negde služe i u službi su američke politike. Ako Amerikanci hoće da zbace legalnog predsjednika u Venecueli, oni stave Venecuelu u potpuno neslobodne. Znači, to je neka vrsta grupe za pritisak. Znači, ako ste popularni, ako ste, recimo, Hrvatska, pa ste u NATO... Zašto bi sad naša zemlja bila nepopularna? Ja se izvinjavam. A to je neka vrsta pritiska i oko pregovora oko Kosova. Znači, na Srbiju se vrše različiti pritisci. Vidimo, da kažemo, uticaj stranaca na našu političku scenu i na opoziciju i na neke ljude koji su i u vladajućoj koaliciji. Ali mi smo mislili da su ti međunarodni odnosi sada naše zemlje nikada bolji, bar tako smo čuli. Mi nismo, vidite, 90. smo bili u stanju rata i u stanju sankcija u odnosu, znači, Zapad je nas bombardovao i uvodio nam sankcije. Posle 5. oktobra imali smo neku vrstu stabilizacije, odnosno nismo imali dobar status, da kažemo, tamo, znači nismo mogli, da kažemo, ništa da postignemo oko Kosova. Sad, eto, imamo neke pokušaje da se dođe do nekog kompromisa, da ne bude samo nezavisno Kosovo u tim granicama, priznajte nezavisno Kosovo, ono će ići u Ujedinjene nacije. Imamo neke, da kažemo, signali iz Vašingtona da se konačno malo menja američka politika. To sad može da nešto znači, može da ne znači, ako Trump kaže hoćemo izbalansirano rešenje. Ali to ne znači da Amerikanci ne vrše pritisak na Srbiju i preko opozicije i preko nekih struktura, da kažem, i preko Freedom House-a, da se izvrši pritisak na vladu Srbije da ona popusti, da kažem, oko Kosova. Ja samo ne bih da odemo sad u spoljnu politiku. Hajde da se držimo teme. Da se vratimo, recimo, onom materijalu koji ste nam prikazali na početku, recimo, kako reagujemo na ono što je rekao ministar prosvete, kako reagujemo na ovo što je rekla premijerka. Da li omalovažavamo jedni druge ljude koji se ne slažu? Da kažemo, lično, apsolutno se ne osjećam nimalo uvređenim. Ne može mene da uvredi neki, šta ja znam, direktor osnovne škole koji pravi biznis od toga, koji je postao ministar zato što je sin premijerov u ono doba bio njegov đak. Tako nešto mene ne može da uvredi. Kao što ne može da me uvredi ne znamo da li je to tačno, profesor. Ni ovaj poluhisterični ispad premijerke. Ali to što oni rade, kad tako nastupaju, oni samo podstiču u ljudima osjećanje frustracije, gneva, prosto pozivaju ljude na ulicu. To je ono što se meni čini
kad pogledamo ovo što smo ovde vidjeli. Ovi spoljno-politički aspekti cele stvari naravno da su predmet za razgovor, ali to je za jedan drugi razgovor. A kada vi date podršku protestima, na šta vi želite u stvari da skrenete pažnju? Jer ja sam ovde pročitala podršku sociologa sa Filozofskog fakulteta i oni su taksativno naveli zbog čega oni daju podršku, govoreći o društvu nepravičnom, govoreći o siromaštvu, o društvenim nejednakostima koji su sve veće i veće, o korupciji, klijentelizmu, o regionalnim nejednakostima, rodnim i tako dalje. Su vjerojatno sve izmislili, šta? I to je taj spisak gde se pozivaju na istraživanja koje su radili kao sociolozi na Filozofskom fakultetu. I da, zbog toga oni u stvari žele da skrenu pažnju javnosti i podržavaju građane. I ne zaboravite, molim vas ne zaboravite onaj tekst koji su napisali pravnici, koji su potpisali profesori pravnog fakulteta, gde se tačno ukazuje na gruba, flagrantna kršenja Ustava, osnovnog dokumenta ove zemlje, od strane predsjednika i njegove kamarile. I to je nešto o čemu treba voditi računa. I tu bih ja volio... Da vidimo šta su te teme. Tu bih volio da čujem demant. To ti demantuje. Nemoj da pričaš o Ljotićevski. Ja nemam ništa da demantujem uopšte. Dakle, ako neko napravi tekst u kome, recimo, nabraja stvari kojima je nezadovoljan, njegovo pravo, organizuje političku stranku iz Nistere, pa se bori u Skupštini. Ili organizuje nevladnu organizaciju, pa se u okviru nje bori i van parlamentarnim metodama. Međutim, vi imate jednu potpuno amorfnu situaciju. Vi imate demonstrante koji na ulicama viču UA i nekoga ko koristi svoj intelektualni autoritet i kaže ja to podržavam. Znači, on zapravo podržava se vikanje UA, a ne nekako artikulisano političko ponašanje. I naravno da je posljedica toga što postoje ta masa na ulici, masa, ajde recimo, par hiljada ljudi koje demonstriram, kad je desetak, s jedne strane, a s druge strane podrška koja u suštini govori nešto vrlo uopšte. Ništa jasno ne govori da će vam se vrlo brzo u taj prostor umetnuti. Da li Đilas sa svojim milionima, da li Ljotićevci oko Obradovića, Bog će ga znati i od toga neće biti ništa. Ne samo da od toga neće biti ništa, nego, nažalost, će možda da se dezangažuju neki koji bi možda korisno da uđu u biznis, politički, sopstveni, radni ili intelektualni i tako dalje. Znači, na to se misli. A, pomenuli ste intelektualaca, isto je važno mesto. Ja lično mislim da je uloga intelektualaca u tom kontekstu značajno promenjena, recimo, odnosno na komunističko vreme. Vi ste mladi, vi ga jedva i pamtite. Radun još manje. Nas troje ga pamtimo. U komunizmu se pazio na svaku reč koju će izgovore intelektualci. Zašto? Jer je sistem teo da kontroliše svaku tačku. Kako je to Latinka Perić s onim malim svojim prstićem govorila, za partiju nema praznog prostora. Kako je došao kapitalizam, ili kako ja to zlobno volim da kažem, tražili ste kapitalizam, dobili ste kapitalizam, pobedili ste, podnesite pobedu, značaj intelektualaca je počeo da pada. Oni sada ili stručnjaci ili nisu neke svoje oblasti, to se ili valorizuju ili ne valorizuju na nekim drugim tačkama. I ja mislim da ovdje u ovim podrškama u suštini imate i jednu veliku frustraciju intelektualaca nezadovoljstvom, ne ovim poretkom, našim, srpskim, već uopšte tom promenom na svetskoj sceni. Znači, od pada Berlinskog zida nešto se dogodilo. Ljudi su nekakva stvari vidjeli da počinju da nestaju. Ta priča je vrlo interesantna. Naravno, o tome možete pisati knjige i napisane su. Ali vidite, intelektualisti su podržali predsjednika Vučića. Evo, vi ste dali podršku. Zašto njemu bila potrebna ta podrška 1000 javnih ličnosti? To je bila izborna kampanja. Jeste. A što drugo? A misle da je drugačije kada je izborna kampanja, a drugačije kada je... U izbornoj kampanji, dakle, protivnik ili suparnik, kako god hoćete, recimo, protivnik je možda ružna reč, znači naš suparnik izlazi sa podrškom određenog broja ljudi. Mi kažemo, aha, imamo i mi konje za trku, znači možemo i mi da podržimo. I odmah su reagovali. Što je meni problem? Samo profesor Bogdanović, da. Vi uopšte ne pridajete značaja da je toliko ljudi izašlo u toliko gradova, u celoj Srbiji, da očigledno protestuju, bore se za pravdu, za slobodu, da ne budu zastrašeni, uplašeni, da li će izgubiti posao. Molim vas, mogu da završim. Drugo. Da li je to zabranjeno? Nije zabranjeno. Šta biste i to hteli da se zabranje? Ne, Zarije, pitam Zarije. Pa i ne treba da bude zabranjeno. I to vas uopšte ne postavljate pitanje zašto je to tako. Pa vidjet ćemo na izborima šta će biti rezultat. Ja i dalje mislim da... Samo da vam kažem. Da stranka dobro vodi državu i da će dobiti izbore.
od izbornog tela 1/4 je glasala za sadašnju vlast, a one 3/4 nisu. Polovina nije uopšte izašla na izbor. To je druga stvar. Takav je izborni sistem. Ni u jednoj zemlji ne izlazi svi na izbor. Takav je izborni sistem. U Sjedinim državama izađe 100 miliona ljudi, 300 miliona ljudi. Dobro, samo moment. I vi ne pridajete značaja samo moment da završim, molim vas. Zbog čega se ljudi bune. Šta traže? To vas uopšte... Nemamo dijaloga sa vlašću. Ma ne zanima šta traže, ali moraju da artikulišu šta traže. Nemamo dijaloga sa vlašću. Zašto Vučić ne izađe na dijalog sa protivničkom stranom? Kojom? Zašto Brnabić kad dolazi da napada filozofski fakultet i intelektualce i... Su li ju napali, valjda ono odgovara? Samo malo, samo. Ja se slažem sa tim. Ona jednim ostrašćenim glasom i ljutnjom govori. Iz mog teksta se ne vidi znači, kada Sergej Trifunović nju nazove kurvom, onda je to u redu. Kad Sergej Trifunović psuje, to je u redu. Ali ako ona malo oštri tonom... Naravno da nije u redu. Pa konačno smo čuli tu osobu. Ko je uveo taj rečnik? Sergeja Trifunovića i mama nije dobro vaspitala. A to nema veze sa ovom Pustite mamu i Sergeja Trifunovića. Mama je metafora, izvinjava se gospođi. Izvinite, taj rečnik je počeo od vrha vlasti. Od najvišeg vrha vlasti. Mi nemamo dijaloga, ali obe strane su odgovorne. Ja ne znam zašto vi to ne priznajete kad je toliko puta javno na televiziji. Zašto ne vidite da postoji odgovornost na obe strane? Naravno da je vlast odgovorna i opozicija. Ali ko je izazvao? Ko je stvorio tu atmosferu? Evo, recimo, imamo situaciju da je bio dijalog o Kosovu. Ljudi iz opozicije nisu hteli da dođu na razgovor. Po meni, oni su pogrešili. Trebali su da odu i da kažu da se ne slažu sa Vučićem. Gospodine Radun, za sve ovo vreme nijedna skupština nije raspravljena o bilo čemu kad je Kosovo i Metohija. Ne, ja kažem, kad je bio format tog dijaloga o Kosovu, bili su pozivani ljudi iz opozicije i nisu došli. Po meni, oni su pogrešili, oni su mogli da izađu od toga na konferenciju i da kažu da Vučić treba da podnese ostavku, recimo. Mogli su da kažu bilo šta, da se ne slažu s njegovom politikom ili da se slažu, ali da on to dobro ne vodi. Ili da hoće neku drugu politiku. Recimo. Znači, obostrana, znači imamo problem obostrani, ne vidim samo s jedne strane. Vi vidite odgovornost za ovakav dijalog, odnosno nedostatak dijaloga, uvrede, omalovažavanje. Ovo jeste, ja se i trudim da mi imamo dijalog. Omalovažavanje i tako dalje. Vi vidite da je odgovornost opozicije ista kao i odgovornost vlasti. Ko je odgovoran za stanje u društvu? Kažem, u ovom slučaju je bio poziv, u ovom slučaju je bila odgovorna opozicija. U nekom drugom slučaju možda odgovorna vlast. Kažem, obe su strane odgovore. Postoji ogromna podela... Da li možete da izjednačite tu odgovornost? Evo, recimo, šta vidim na društvenim mrežama? Da su aktivisti... Zašto su društvene mreže tema uopšte? Zato što se tu vidi ta podela i taj animozitet i govor mržnje. Zato što se u medijima ne vidi? Mnogo agresivnije. Znači, imate direktne pretnje. Znači, ona je vešala. To je kao taraba. Ona je vešala na terazijama. Sećate se onih taraba? Čekaj, ona je vešala na terazijama. Samo su metafora srpskih podela sad. Političkih, ideoloških. To je mene monstruozno, ti se dosta plati. Nije samo odnos vlasti i opozicije. Imamo podele, recimo, podele u odnos prema nekoj odnos prema Kosovu, odnos prema raznim problemima. To je normalno u demokratskom društvu. Postoje različita viđenja, različiti stavovi oko 100 pitanja u društvu. Jedno je različito viđenje. Drugo je kad vi kažete ove treba pohapsiti sve. Kad mi dođemo na vlast, sve ćemo vas pohapsiti. Dobro, i to je neki rečnik, šta? Današnji rečnik ili je to nešto što je običajno bilo u političkom životu Srbije? Pa, bilo je vrlo često, ali... Izgovarali... Vidite, šta je problem ovde? Ako vi kao pojedinac podržite jednog ili drugog predsjedničkog kandidata, to po meni nije problem. Naravno. I tih 100 i tih 1000, nebitno koga podrža. A šta je sada problem? Ali je problem ovde. Ako vi institucionalno uvlačite svoju instituciju, kažete filozofski ili pravni je podržao, vi time svrstavate jednu instituciju koja treba da bude, da kažemo, nepolitička u smislu da se ne opredeljuje za političke opcije. Kako mislite da bude nepolitička? Pa vrlo prosto. Da li sam ja ikada moj matematički fakultet uvukao kao podršku Vučiću ili bilo kojem moj poslovnom potezu? Ne možete da promovišete politiku na univerzitetu. Pa ovdje su imena, ljudi sa imenom i prezimenom su to potpisali. Izvinite, u svim medijima piše... Da, ali različito je to u odnosu na predsjedničke izbore. Ovdje se potencira da je to filozofski i pravni.
Potencijira se institucija. I ispade, znači, neke institucije a protiv... ne deo profesora ili deo... Samo govori o tome da su institucije potpuno, da im je oduzeto pravo da govore u otkazu su glasno i jasno. institucije i niko to nije rekao. Nemojte, gospodine, stvarno niko nije rekao da je pravni fakultet potpisao. Tako, ne, rekli su da je 20 i nešto profesora. Grupa, 20 i nekoliko profesora. I to su oni uradili svojim imenom i prezimenom na svoju odgovornost. Na Filozofskom fakultetu je slično. I ne smemo poći od toga da su to iste stvari, kao što vi pokušavate da to stavite u istu ravan. Poruka javnosti je takva. Pazite, vi institucije... Mi ne možemo da pobegnemo od realnosti, a to je utisak. Institucije su u otkazu. Zašto parlament... U otkazu je Filozofski fakultet, pa su zbog toga profesori morali da nešto kažu. Institucije su ugušene i sistematski zatrte. Vi u celom ovom periodu krize na Kosovu za posljednjih nekoliko godina ni jedan jedini put ovaj saziv parlamenta nije razgovarao o Kosovu. Ako ima vitalnog problema, to je to. Parlament mora da razgovara o ponuđenom dokumentu. Da obojica smo bili... Može da razgovara i o situaciji. Ne može. Zašto se to ne stavi na dnevni red? Razgovara toliko puta. Sećate se Slobinih deklaracija... A može da, izvinite, briselski sporazum i ono što je dogovoreno treba da dođe pred parlament i da se iznese parlament. U Slobino vreme smo imali rezolucije silne o Kosovu. Donošeno do 10-15 rezolucija. Da li je i koja imala svrhe? Ne. Ima svrhe kada imamo neki dokument s kojim možemo izjaviti pred parlamentom. To su bili pregovori briselski koji vodio sada Ivica Dačić, Marko Đurić. Nema šta se ratifikuje, kao što vidite, nisu završeni. Nema ratifikacija. Pa kako da ne, je to jedna strana, 100 puta... Cela stvar se izvrće. Ti vidiš da institucija ne radi svoj... Institucija ne radi svoj posao. Prema Ustavu Srbije. Kad institucija ne radi svoj posao, to se onda preliva i onda ljudi reaguju sami. I to je zašto i zato. Ma niko ne brani ljudima da reaguju sami. Ako mogu samo da završim, to je za intelektualce, da se vratimo na naš. Kažem, njihova je obaveza da reaguju. Oni moraju imati moralni refleks. Naročito profesori univerziteta. Oni treba, ne uče oni svoju decu samo formulama ni Vergiliju. Nego ih uče i nekom moralu. Nečemu šta je dobro, šta je zlo. I u njima treba da probude tu hrabrost. Da budu kao opruga koja kad se pritisne odskoči. I mi smo to imali. Imali smo 90. godina, 91. 9. mart, 92. smo imali za Vidovdanski sabor. Imali smo 96. 7. Imali smo 2000. kada se zatvorio ceo univerzitet. Kada su profesori sedeli na asfaltu hladnom u sred zime kod Palate Albanije blokirali Kolarčevu. I sa njima bio ostalom patrijarh Pavle. To je bila reakcija naroda. Ne naroda, nego nas koji smo se tada borili protiv tadašnje vlasti. Ali smo povukli sve ono što je valjalo. Onda se zatvorio, cela Srbija je stala pre 5. oktobra, između 24. i 5. Dobili smo Beograd, da podsjetim, a onda su došli Amerikanci i izbombardovali Slobu i napravili državni udar. To nije isto. Molim vas, samo da pogledamo kratko reklame pa nastavljamo razgovor. Evo ponovo našeg studija, pa možemo da nastavimo razgovor. Da, upravo sam u ovom razgovoru rekao da sam najkraće rezimirao istoriju kraja 20. veka u Srbiji. Beograd smo dobili, onda su došli Amerikanci, izbombardovali Slobu i napravili državni udar. Kraj. Srbiju su bombardovali. Da, državu, da. Slobu, oni su govorili bombarduju Slobu. Da, oni su govorili bombarduju Slobu, da. Da li ti stavovi koje zastupa vlast i stavovi, evo sada, profesora, intelektualaca koji su podržali ove proteste, su zaista toliko suprotstavljeni ili bi to u nekom razgovoru, u javnom dijalogu mogli da se dogovore, da podrže napore ili vlade ili predsjednika Republike, ili mislite da takav razgovor u našem društvu više nije moguć? Pa nije pitanje stavova, pitanje je stvarne životne situacije u kojima se ljudi nalaze. I postići tu neki kompromis sa vlašću očigledno da nije moguće. Ako institucije ne rade, ako se zapošljava na osnovu partijske knjižice, a ne na osnovu lične karte. Ili konkursa kako je proklamovano. Ili na osnovu lažnih diploma. Pritisak na univerzitet da se plagijati, da su to čiste gluposti koje se čuju, da je to sve su naučna dela i tako dalje. Prva afera je bila sa predsjednikom Olivera, Tomislavom Nikolićem. ste vi došli ovdje konkursom, ako se ne varam, a ne preko nečiji... Ja sam se zaposlila na konkursu na audiciji kada sam se zapošljavala. To je jedan primjer da nije preko partijske knjižice. Da, ali ne, ja sam se zaposlila 94. Ali kako je to ima veze sa sadašnjim vremenom?
Najnormalniji konkurs. Da, pošto sad mene ste našli modernoj epohi. Pa uzmite Babića kao primer, recimo. Evo, direktora, njega uzmite kao primer, ne morate mene da uzimate kao primer. Ko je Babić? Zorana Babića, je li on na konkursu postavljen za direktora Nikad se puteva? direktor javnih preduzeća ne postavlja na konkursima, niti to ima svrhe, po meni. Pa čekajte, a zar nije upravo rečeno pre 5 godina da će se svi zapošljavati na Izgleda konkursu? da neki uopšte ne vide ovu situaciju u kojoj mi živimo. Drugo, što ste vi protivnik? Ja vodim jedno od najuglednijih privrednih društava u ovoj zemlji, Telekom, i tvrdim vam da je biranje direktora konkursom čista budalaština. Evo zašto. Zato što vi morate u akcionarskom društvu pogotovo, da postoji vlasnici, vi morate da odaberete onoga koji po vašoj percepciji ume i da vodi posao. I naravno da pokaže rezultate. I da pokaže i knjižicu SNS-a. I knjižicu SNS-a. Knjižica SNS-a? Pa nijedan moj direktor nema knjižicu SNS-a. Čisto sumnjam. Idi, Vladeta, idi te Vladeta, sad moramo biti na vi. Naprotiv, imamo jednu sintezu mladih. Jeste li vi u SNS-u? Ja naravno sam predsjednik, ja nisam direktor. Mene je Vlada postavila. Kažite mi zašto mladi odlaze, Nisam zaposlen. školovani, obrazovani? Zašto odlaze, zašto je Rumunija sa 23? U ovim masama. Pustite Rumuniju, nemojte da mi govorite sad o Rumuniji, odgovorite konkretno na ovu situaciju. Vi ne možete da se ponašate kao da ste u izolovanom sistemu. Ceo region jugoistočne Evrope, južno od Alpa, je počeo da pusti. Oni koji su u EU čak mnogo žešćim tempom. Rumunija s 23 miliona i po pala na 19,5. Bugarska, koja je uvek bila veća od Srbije, sada manja, 6 miliona 800. Hrvatska je skoro milion izgubila. Imala je 10 miliona, Bugarska je imala 10 miliona. Pa hoću da vam kažem da je lako sada je Belcima, naročito od pobjede ovih desničara po Nemačkoj i gore u Skandinaviji, koji su proglasili da se primaju useljenici samo od Atine na sever, to je njihov model, otprilike neće Arape i tako dalje, oni bukvalno usisavaju ovaj region. I tek će ga usisavati. Nemačka najavljuje... Da, ovaj zakon koji se najavljuje, tek će onda... Da, par miliona... Dakle, u tom smislu, ono čemu se ja nadam, to jesu evropske integracije u sledećem smislu. Naprimer, da deca mogu što više da rade, da tako kažem i odavde. Recimo, informacijne tehnologije su takve. Projektantski poslovi, izvesti delovi kreativnog poslovanja i biznisa i menadžerstva i rukovodđa. Mogu se voditi odavde. Zašto naši lekari odlaze? Isto veća plata. Zbog veće plate. Pa zar ova zemlja nije sada u zlatnom dobu? Profesor. Upravo sam... Vi stvarno tako binarno mislite? Ili smo u zlatnom dobu ili smo u mračnom dobu. Ima ogroman prostor, dijapazon, što bi rekla naša. Vi mi pričate o tom dinamičkom istorijskom procesu kroz koji mi prolazimo. Naravno. Dakle, ima jedan ogroman prostor između nule i beskonačno. Zaista bih voleo da možemo ovu decu ovde što se... Da napravimo anketu improvizovanu. Koliko od njih hoće da ode samo ako im se ukaže prilika. Danas naša omladina odlazi više nego ikad, iako je proklamovano da smo u zlatnom dobu. Ili možeš da kvantifikuješ? Pazi, ali to je bilo i 90-ih i posle 5. To prosto nije inteligentno tražiti brojne činjenice u ovakvom razgovoru. Ja sam ih iznao. Govorimo o jednoj pojavi koja je neporeciva. To svako vidi. Tako je, ali neporecivo i u svim zemljama okruženja. Nije naš specijalitet. Ovi naši mladi što odlaze i to studenti, kad pravljene su ankete. I vi znate da više od 50%... Dobro, nije samo naša, ali sad govorimo o našima. Čekajte, 90-ih su odlazili ljudi i 2000. Mnogo manje. Pa jesu, uvek su odlazili ljudi, ali govorimo... Vaš utisak da je manje. Nije moj utisak, to je već kvantifikovano. Bile su ankete više od 55% studenta današnjih hoće da Srbija izgubi za svaki 10 godina jedan Niš. To znamo u zadnja 3 popisa, 30 godina već. Prema tome, nama se dešava nešto strašno i biti uz režim koji dopušta da se to dešava jednoj zemlji, jednom narodu. Treba da zatvori granicu. Ne, prosto je neodgovorno. To intelektualci sebi ne smeju da dozvore. Jedini način da preknemo evrointegracije i da zatvorimo zemlju. Ovo je već teža demagogija. Kako može neko da spreči odlazak nekome u bogatiju zemlju kada su granice manje više transparentne? Još ako je belac. Ne je pitanje ograničavanja odlaska, nego stvaranja uslova da mogu da se zaposle i da trudimo se, evo, smanjili smo nezaposlenost sa 25 na ispod 20%. Zato što su otišli ljudi napolje. Ne, smanjili smo nezaposlenost među ovdje, naravno. Evo, gospodine Božiću, upravo istraživanje sociologa sa Filozofskog fakulteta koji su radili o društvenim nejednakostima kaže da je rašireno i duboko siromaštvo u Srbiji, da više od 1/3 stanovništva je u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Prosječna primanja ima 1/3 zaposlenih, a polovina prima mesečno jednu od najnižih zarada u Evropi oko 330 evra. I onda smo u zlatnom dobu, valjda.
polovina zaposlenih prima mesečno Naravno, jedno od naravno najnižih i zarada poboljšavamo tu situaciju. i da su ekonomske nejednakosti između najbogatijih i velikog broja građana sa niskim prihodima najveće među svim evropskim zemljama. Koliko je taj tekst decidno vezan za trenutak? Da, ali da je to najveća, ta društvena nejednakost, ako ste juče imali bogati i 200, a siromašni. sada imate 300, to je napredak. Ja ne kažem da ćete od toga da lepo živite. I ono što ja govorim, to je da smo zatekli, recimo, prosječnu platu od 300 evra, a sad imamo oko 400. 330. Nije da nećemo lepo da živimo, nego ne može da se živi sa 300 evra mesečno. Ama nije sporno, ali ja ne mogu da vam nađem ni ti 300 evra. Ako do juče niste imali kažu, ništa, ovi a dao sam 300, kada to je dobiju nešto. plate, odmah poraste prosječna zarada u Srbiji. Jer su te nejednakosti tolike... Banke nisu baš toliko mnogo zaposlene. Te nejednakosti su tolike da imamo ogroman broj ljudi koji imaju velike zarade i masu koja ima bitno je da stopa rasta privrede raste i raste srednja plata. To diskusije nema. Znači, to je puka matematika i statistika. To je najniža, imamo najnižu prosječnu zaradu. Ma šta ja tu mogu? Ja mogu samo da je podižem. Ja ne mogu da kažem da to nije tačno. Ja samo kažem, hoću da radim na tome da poboljšavam to i radim na njemu i evidentno je poboljšavam. Zar to nije evidentno? Evo recimo, u protekli 30 godina, šta smo sve imali na ovim prostorima? I rat, raspad države, prvo na SFRJ se raspala u ratu, krvi, 100.000 mrtvih. Imali smo bombardovanje Srbije, imali smo posle tranziciju, jednu nakaradnu privatizaciju koja je zapravo ostavila mnogo ljudi bez posla, mnoge fabrike su propale i došli smo do ovde gde jesmo. Znači, nije to sad došla ova vlada pa je sad rasprodala firme i koje ne rade. Te firme ne rade 20 godina. Neke ne rade od sankcija 90-ih, neke ne rade od 2005. 6. 7. kad su prodate. Pa je došao novi vlasnik koji nije znao. Dobro, mi sada imamo prodaju velikih kombinata, priča je oko PKB-a, priča je oko... Ali većina privatizacija je završena 2003. 4. 5. 6. u tom periodu. Prva decenija 21. veka. U redu je, ali imamo i danas to oko čega se raspravlja. Imali smo niže plate, ali smo imali veliki ulaz donacija. Milijarde dolara smo imali od prodaje privatizacije. Vratite se demonstracijama i vratite se intelektualcima. O tome smo govorili. Izvolite. Mislim, to je... Pogledajte, recimo, šta se dešava sa našom intelektualnom omladinom. Ona, pre svega, i ja tu sad govorim zbilja sa izvesnim osjećanjem odgovornosti, jer su te mere donete u vreme demokratske vlasti. Recimo, prelaz na bolonjski sistem, po mom uverenju, velika greška. Katastrofa. Ali to je bilo zato što smo mi onda verovali da to može da se sprovede. Pa neki nisu verovali. Izvinite, neki su kritikovali to. Bilo je koji su kritikovali. Ali je to bila, znači, lobi koji je dobio novac od Evropske unije i oni su to implementirali. Molim vas, pustite me da završim. Molim vas, budite dobri. Ozbiljni ljudi nisu verovali. Ali budite dobri, pustite me da završim. Onda smo... Da, molim vas moment. Verovali smo u Evropsku uniju i u evropske integracije, što mnogi i dan danas veruju. Ja ne pripadam manje nešto nego pre. Ali smo verovali. I tu smo se razočarali. Kad smo izgubili Crnu Goru, kad smo izgubili Kosovo na način na koji smo ga izgubili, gde nas je Evropska unija prosto ostavila na cedilu. I kad se sad vidi da nas nikad neće primiti. Ali to su sve greške koje smo napravili. Sad na intelektualce, na intelektualnu omladinu se to odrazilo tako što prvo ih je upropastila Bolonja, koje mi nismo dorasli. To je pravljeno za bogate zemlje. Drugo, ovi privatni univerziteti. Mi smo isto bili za to. To je bila jedna od zabluda. Onda vidiš kako te život demantuje. I tu nas je demantovao. Pogled, dobili ste neke, ja ne kažem da su svi privatni univerziteti, da nisu dobri, ali imate neke koji su prosto komični. Profesor, mi pričamo o lažnim diplomama, još od afere predsjednika Republike Tomislava Nikolića. Imate i hiperprodukciju doktorata. Znači, nisam problem lažne diplome, sad imate doktora koliko hoćete, kusih pasa, pri čemu su to flagrantne krađe. Čitav ovaj sistem bodovanja i napredovanja u akademskoj zajednici je zasnovan u stvari na brojanju tih nesrećnih bodova i to je prosto poziv na krađu. Plagijati su masovna pojava. Ali to je potpuno nesporno, ali to već ima sa tekućom vlašću. Pa kako da ne? Evo, ona je izmislila Bolonju. Je li ministar spoljnih poslova? Implementacija Bolonje je prošla pre 10 godina. Znam, ja sam to rekao.
Ja sam to rekao Svi se slažemo da se ne i slažemo. tu sam odgovornost preuzeo. Ne treba preuzeti odgovornost. Zašto bi preuzeti odgovornost? Zato što bili smo u zabludi. Bio sam jedan od onih koji su bili za to. Ali nas je život nas je demantovao. Ali sad pogledaj, i sad imaš te lažne doktore. Univerzitet ne može da smogne toliko snage da kaže Nebojši Stefanoviću, ministru unutrašnjih poslova, lopov si. Aman. I da to treba da mu kaže, ja sam to video, taj materijal. Ako si ga i ti video, onda znaš da je tako. Isto važi i za doktorat Siniše Malog. Uzeti im doktorate, obeščastiti ih i onda bi oni morali da povuku. I sad je strašno što ja nazovem one što nose vešalo Ljotiću i što tuku ženi s ovim kurvama, a ovo nije uvreda. Sad, kad je o vešalima... Izvinite, na osnovu čega vi sada govorite? Vi ste u stvari sada potvrdili ono što se u javnosti spominjalo, da su ministri Siniša Mali i Nebojša Stefanović plagirali svoje doktorate. Čitao sam ono iz čega su prepisivali i ono kako su prepisali. Video svojim očima. Znači, vi ste to videli i vi tvrdite da je to... Ne samo ja, mnogi su videli. Popović sa ekonomskog fakulteta nudila nekoliko puta da izađe javno i da pokaže kakav je taj plagijat. I onda dođe predsjednik pa kaže ja gluplju stvar nisam čuo u životu. Ja tu nemam što da raspravljam. Odgovarajuća su veća raspravljala, je li tako? Čekajte. Jesu ili nisu? To je pitanje da li ministar u Srbiji može da bude ako ima ukraden doktorat, plagira. Ama da li ga ima? Dakle, da vas podsjetim, Olivera, da vas podsjetim, svi ti doktorati su išli pred veća svojih fakulteta i ta veća su ih potvrdila, tačka. Pa ja sam i rekao... Što bi rekli stari latini Roma locuta causa finita. To si sjajno citirao. Bravo. Ali vi ste sada profesor govorili o odgovornosti u stvari akademske zajednice. Upravo o tome. Odgovornost akademske zajednice. Ako je akademska zajednica bila posle 5. oktobra, da kažemo, ubeđivala javnost da mi treba i da ćemo ući u Evropsku uniju i da je Bolonja dobra i da Srbija treba da radi neke stvari ili da šta god. I to deo akademske zajednice. Dobro, aktivniji deo, da kažemo. I ako se to pokazalo pogrešno, u smislu loša procena ili je neko uzeo pare pa je napravio Bolonju. Sad ne ulazimo u razne motive, je li tako? Neko je uzeo pare, neko je verovao. Znači, korisnih idiota imaš i oni koji su odradili posao zato što znaju zbog čega su ga odradili. I ako imamo sve to, onda ne treba da se čudimo zašto je pao autoritet akademske zajednice, intelektualaca. Ako tih 100 podrže Jankovića, Janković to upropast za 6 meseci, pitanje je njihovog kredibiliteta, sada oni podrže nekog drugog. Zašto bi neko sad ponovo verovao tim profesorima, samo zašto su profesori? A treba da vas podsjetim jednu stvar. U demokratiji važi jedan glas. Naš 4 imamo samo po jedan glas. To što je neko... Kažem gostiju, da. Pa ne, novinari nema nikakva prava. Mislim na goste. Znači, to što je neko profesor, ne dajemo u demokratiji veću neku težinu. Jedno da menjamo sistem, da ako je neko profesor ili ima doktorat, dok se ne dokaže da je lažan, da ima 100 glasova, recimo, težinu, pa da promenimo, da kažemo, sistem. Znači, tu se gura jedna vrsta elitizma. Sad smo mi intelektualci, naša, da kažemo... Ničim potkrepljenog, do duše. Naša težina je veća i vi treba nas da slušate. A kažemo, koje su sve greške naravno, uvek mogu da budu greške, ali intelektualac je taj koji formuliše i oblikuje ono što običan građanin misli. Izgubila je kredit u sistemu u kome se političkom odlukom, političkim stavom kaže to je najveća glupost za plagijat koju sam čuo. I tu staje stvar. Ja ponavljam da se o tim čuvenim plagijatima... Samo ne Božiću, molim vas da završi. Nema smisla. Izvolite. Zašto se politička vlast sa vrha meša u te stvari? U koje stvari? U akademske stvari. Ja vas ponovo podsjećam. Veća odgovarajuća fakulteta... Ne, ovo drugo je rekla profesorka, izvinite. Govorimo jedno. Autonomija univerziteta je time potpuno urušena. Da je predsjednik Republike kaže to je glupost. Predsjednik Republike... Lažni doktorat. Mi kažemo doktorat je lažan, prvog dana je rekao kad je ta vest izašla. Jer je odgovarajuće veće potvrdio. Ja bi to isto morao da izjavim. Izvini, Jan... Jel mi se to treba da izjavim ili treba da kaže izvinite, to je stvar akademske javnosti, neka oni to različite? Ja bi verovatno... Ne bi da se mešam u autonomiju univerziteta, neka to oni reše. Ja bi verovatno odgovorio to je glupost. A ako utvrdi univerzitet da je plagijat, mi ćemo smeniti nekoga.
možda nešto još gore, recimo. Ali bi rekao, recimo, da je onaj Kosmajac najveći diler droge u Srbiji, da ti smeš da mu izgovoriš ime, pa ga posle pustiš iz zatvora. Zašto ne možemo dokaži ništa, verovatno je to pa je pretpostavljeno. Zašto se meša u ono što je posao tužilaštva i sudija? Tu bi recimo možda bio prezident, ali s druge strane ima jedna stvar. Lider je dužan da izlazi pred biračko telo sa oštrijim stavovima nego što su, da kažem, stavovi, recimo, nas ovde. I da ih tvrđe brani, jer to je način na koji on gradi imidž u biračkom telu. Pomenuši Trumpa, pomalo u vicu, Radonjić u stvari pogodio jednu veoma značajnu stvar. A to je da moderan svet sa moći modernih medija, kao što je pre svega televizija, naravno, sada sve više internet je lako. Došto ne želimo dođe nešto ko moderna elektronska taraba, na kojoj možete sve da napišete. Odjedanput nastaje nova epoha lidera. Znači, sve manje i manje vi imate timskih likova koji se pojavljuju na sceni. Ako nemate lidera, vi nemate niko. To ne važi za ovih 83% teritorije Evropske unije gde su zemlje slobodne. Pogledajte, u svim zemljama postoji lider. Gospođa Merkel je neprikosnoveni lider. Sad kad je autoritet počeo da je pada, jer prođu vreme, posle 10-12 godina. To su i kod nas ciklusi. Ne znam da ste uočili. Zloba 12 godina, DOS 12 godina i ovaj naš ciklus otprilike traje 12 godina. Ja to izmišljam 12, tuce kao metafora. U tim procesima na kraju se autoritet lidera potroši. Gospođa Merkel, na primjer. Ali bez nje Nemačka ne bi mogla da bude ovo što jeste. U ovom periodu, naravno. Što je bilo s vešalima? To si zaboravio nešto. Šta? Ne pominješ vešala već neko vreme. Misliš da treba još više puta da ih pomenu? Znači podržavaš ove što nam se vešali. Samo molim te, daj malo argumentacije. Šta to nije bilo u redu? Ljotićevci koji upadaju i tuku žene iz Republičke izborne komisije. Ne, nismo pričali o tome. Pa videli ste izjavu majke ovog tog momka koji je nosio vešala. Ba. Pa jeste videli izjavu? Doslovno strojica, valjda. To zastrašuje. Cela stvar zastrašuje. Mi date samo pola minuta, molim vas. Izvolite, završavamo, molim vas. Uzmite završno. Vrlo brzo, lična je priča, svedočenje iz prve ruke. Kad sam bio poslanik u julu 2000. godine, držao sam neki govor, uzeli su mi reči, onda sam izlazio sa govornice i tu su sedeli Šešelj, Toma Nikolić i današnji predsjednik i Maja Gojković, sve jedno do drugog. Ja prolazim i Šešelj onako kaže, izbacili smo te s fakulteta, otrhaćemo te i odavde. A Toma Nikolić, ideološki otac današnjeg predsjednika, koji sedi do njega, kaže ne, njega ćemo da obesimo na Terazijama. To je 50 ljudi čulo. Toliko o vešanju. Ja u to sumnjam, ali svejedno. Ne mogu da dokažem. 50 ljudi. Čanak je 2000. Ja bih za svoju momente rekao... Miloševića posle petog. Gospodine Božiću, vi se sada stvarno pravite kao da niko iz Srpske napredne stranke to u ovih 20-30 godina nije izgovarao. Šešelj svašta volao da izgovara, ali Šešelj svašta volao da izgovara, ali ne mogu da kažem da mi nekad nije bio simpatičan. Da završimo, molim vas. Izvolite vi. I Čanak je najavljivao vešanje Miloševića 2000. Pokušaja da iskažemo svi neki svoj stav određen. Ja moram da kažem da smo mi došli do naslova ove emisije. Sve je relativno. I to je neverovatno da stvari koje su očigledne, da situaciju u kojoj mi živimo, da toliki narod izađe na ulice sa konkretnim problemima u kojima živi, da se to dokumentuje i sa pravnog i sa sociološkog, dakle istraživačkog stanovišta, jednostavno ne vidi i ne prihvata. I drugo, dijaloga u ovoj zemlji nema. Postoji jedan čovek koji diktira sve i postoje svi dalje od njega koji su klonirani. Rečnik koji koriste, ponašanje, ton glasa, sve je to klonirano do dna. Hvala. Tako je moderna politika. Ja vam zahvaljujem na večerašnjem razgovoru. Zahvaljujem vama na pažnji i vidimo se ponovo za 7 dana.